ekhala imphefumulo emzini oNyazi lezulu ngizocela ukuthi inhlayisuthi ekhona phakathi kwalomzi ibeke isandla phezulu eshetini izwe ukuthi ngabe ifasile yini inkinobho ngoba kuyakhohlakala kuyenzeka kukhohlakale kanti kuthiwa kuyiqala ukungayifasi isheti phezulu inkinobho yokugcina. Amen. Silapha abantu kaNkulunkulu emzini wekhala imphefumulo owethwa umnikazi wawo ukuthi ikhala imphefumulo wethwanga umuntu kwasho umnikazi ukuthi la sekhala imphefumulo yabazali bethu abahamba singabazi ukuthi bahambele kuphi kanjani. Wasethi ngibeka lo muzi ukuthi nyozo bathatha la nibenzela amasiko abo ekhaya ngendlela yesintu. Amen. Kusho umnikazi kusho umuntu. Ngakho-ke siyacela-ke ukuthi namhlanje njengoba sifikile la sesikhona abantu abafanele ukuthi bafakaze la kule nkonzo ukufike abakubo bathi sicela uyosithethela lokhu noma uyothi ngekhala imphefumulo. Abakhulume ngekhala imphefumulo ungasukumi ukhulume bengakhuluma ngekhala imphefumulo. Kufuneka umuntu ozosukuma akhulume athi abakithi bathe ngekhala imphefumulo noma amakhosi asezulwini afike athi kimi ngekhala imphefumulo. Kuphela umuntu ozokhuluma ukuthi abakubo batheni ngekhala imphefumulo amakhosi asezulwini atheni ngekhala imphefumulo. Ukuthi basukume beze ngapha abazokhuluma bazosukuma beze ngapha babe bathathu nakungudlungudlu ngokunjalo bazoba bathathu ngapha bashumayeli uma kukhona ushumayeli ophethe indaba njengoba ngisho nje uyoguqa ahlabelele mase kufika umbhobho kuyena namuke ahlale endabeni nabakhokheli ngokunjalo uma kukhona ophethe indaba uyoguqa ahlabelele mase kufika umbhobho anyamuke ahlale endabeni namakhosazane ngokunjalo. Kodwa inhlayisuthi nangapha kuJamengweni bazoma babe bathathu ngapha nangapha babe bathathu bese bekhuluma njengoba ngishilo umuntu uzothi ngusibanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi usibanibani bese hlanenza njalo inkosi yokwabusisa. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Bantwana benkosi ngiyabonga ukuthola ithuba. Ngiyabonga ukuthola ithuba umshumayeli usithole lona waseScott ngaphansi kwenkosi yakwamkhize. Kodwa-ke ngibukela lapha njengomshana wasemachunwini ebukhosini basemdukuzweni eMolivi. Amen. Ngafika lapha sekuneminyaka mhlawumbe ngo-2021 ngizokhuluma indaba yakithi sayikhuluma-ke bantwana benkosi ngengibuyele kulo. Kodwa engiqala khona ukuthi kuthe mangabe siyele ekupheleni kwasezavela iy'bonakaliso zokuthi abasemachunwini angazi noma yasebenzele igama lomona kodwa sekukhona umono ukuthi siyalungisa ngapha kwasithona kodwa indaba zabo kuba amakhosi azilungi. Ngase ngicela-ke kumzali ukuthi ngicela ke beyikhulume le ndaba engayazi indaba sekhala umphefumulo. Ngase ngicela ukuthi akangicelele komkhulu nophawakho basemachunwini ukuthi abavume phela yenzeke indaba sekhaya-ke yokuthi masiphela bese kubonakala ukuthi nami ngibambe iqhaza elinjalo ekutheni kwenzeka yasemachunwini. Amen. Kwenzeka kanjalo ngizalwa-ke ekhaya njengoba ngisho ukuthi usebukhosini ikhaya umama ifudumele. Kwenganakeka-ke phela ukuthi kufanele ungene kangakanani ey'ntweni zakhona uma ngabe sebazi ukuthi kufanele benze ucabanga ukuthi kuyokuzokwenzeka. Kodwa-ke benza umzala la benza bonke amachunu asemdukuzweni angazi noma inkosi nayo yagcina ifikile iyakhona. Kodwa bagcina benza nanenkomo ukuya le. Kodwa ngikhuluma indaba yami-ke eqondene mhlawumbe ethintana nayo. Kwathi ngelinye ilanga ngafika lapha ngesikhathi sakulungisa indaba yakithi ngangakaze ngilale la ekhaya emphefumulo. Ngingakaze ngisebenze futhi ngafika ngesabatha nje kulungisa lokho ngihamba. Kodwa kwasafika isibonakaliso sokuthi kufanele ngilale sifika kumina ngabona njengathi sengikhona la ngilele kwase kwafika ukuthi kuthiwa kufanele ngilale bese ngisebenza. Amen. Nase ngiziba-ke mina lokho into menze ulele ukuthi uyaphaphama kwakhona lokho. Kodwa ngithe ngisephoshe ebusuku ngelinye ilanga ngase ngacishe ngabhelelwa ingozi esabekayo engayazi ukuthi yenzeka kanjani emona kwakuyisabatha. Ngima ngikhona bese ngizala kodwa kulo sabatha naye esigubhweni lapha ngangilithi ngase ngishaya uvalo. Kutheke uma ngabe sengisuka lapho base bangifonela umakoti omncane oseGoli wathi
kusevele sisibonaniso sesibili esithi angiye ekhaya emphefumulo. Ngabe sengisuka-ke nesonto ngafika kuyisonto ngasebenza ngasenilala. Amen. Kuthe-ke ensukwini mhlawumbe unyaka usuphelile ngoba sekunesikhathi namathunu asedukuzweni ayiqala le ndawo okuhamba la. Kodwa ngathi ngifika khona ngabona ngathi ngifika khona kumalume emathuneni. Mangena nje bese ngibona umalume wami-ke umkhulu wenkosi lekhona manje yasedukuzweni. Ngibona umalume usengopeni ngiyangena mina kamalume. Umalume muhle nje ugqoke ishethi elimhlophe angathi umuntu wesontweni. Bese lithi igama bayahamba baye ekhaya lomphefumulo. Sekuyisikhathi somsebenzi ukuthi balandwe abantu basemathuneni baye ekhaya. Amen. Bese efika masibonana-ke bese ejabula umalume ethi hawu andinawukhona. Ngithi yebo ndaba ezitha ngikhona. Ethi hawu ngcono-ke uma ukhona. Bese kuphela lapho nalokho. Ngipheka ngokuthi-ke amathunu kasehlanganile ayakwenza okufanele asenikelile nembuzo waze wathiwa abanikele ngenkomo bayinikele. Kodwa-ke bese-ke ngakho ukuthi mhlawumbe-ke nangilokhuluma nje ngomlomo angenile shi endabeni yasemathuneni. Kuthe-ke nje sekuzophela unyaka lophelile ngase ngabona ngene ekhaya lakithi-ke ngihlala kule la okwakwenzelwa khona lo msebenzi wokukhipha abantu bakithi baye ekhaya. Ngiyafika ngisibonakaliso umuzi awukho qobo. Izindlu ziwile zishile kwaphela bese kuthi ngaphandle komuzi ngibone izindlu ezimbili ezo-round noma ezoguqa ezakhiwe kodwa sidinga ukufulelwa sifulelile. Ngicela ukuthi awukwazi njani manje uma ngabe ngibona kanje bese hayi ngiphaphame ungiphathe kanje lokho ngikhulume nabanye besithandaza ukuthi uNkulunkulu angichazele phela ukuthi wenze njani. Thembe kwalokho phela isonto lelo ngaphinde ngabuza inhlasuthe naye yathi into efanayo ukuthi ubone kusho umuzi lapha ekhaya kungathi sizama ukucisha naye wasemathuneni-ke ngase ngisola ukuthi mhlawumbe le ndawo yasemathuneni. Kodwa-ke kuthe ngoDisemba ekhaya kunomsebenzi-ke ngoDisemba 26 usiyafika umzala lo sikhuluma naye indaba yala uthi umzala mzala ngiphatheke kakhulu ngendaba yasemathuneni ngoba manje njengoba sizama ukuyilungisa ayihlangana. Awuzala kanjani seyashoka into ey'ningi bengiyiba usethi njengamanje kunezindlu amarondo amabili lapha ekhaya awafulele. Ngithi mina ngingayihlanganisile kuqala maseyikhuluma lento kanjani mzala esechaza-ke njengoba ngichazile ukuthi kwesinye isikhathi abantu nemali abenento zonke angazi ukuthi kanjani ngoba phela abantu bangahle labo bantu abaswele lutho. Kodwa bese ngitshela nje ukuthi hayi mzala manje sadayisa ugandaganda wasekhaya sithi sizokwakha lezindlu sanika unkosi manje sekwakhiwe-ke kuphelile. Kungathi-ke sekuyinto eningi bese ngimtshela umzala hayi kulungile ngiyezwa. Kodwa mase ngihlanganisa ngokwami ngase ngibona sekuqhathanisa lamarondo engiwabone ngaphandle komuzi nalezindlu okuthiwa zimile. Ngahamba-ke abantwana benkosi lokho ngikuguqulela ukuthi ngiyakhuleka emakhosini asemathuneni ngiyomshana wakhona ukuthi-ke ngiyacela ukuthi kuhlanganeke nabantu basemathuneni emdukozweni ukuthi lo msebenzi ukuthi balandwe ukwazi ukuthi uphelele. Amen. Ngasuka mhlaka-30 ngahamba ngaya khona engithi ngiyobona unkosi wasewakhona saphambana naye kodwa ngafika umzala umawakhe ngasho ukuthi hayi uma kuthi kanjani-ke nami ngiyavolontiya ngoba akasithola ngiyomshana wakhona ukuthi ngilekelele kuthe ngohlanga phela oguqa bafulelwe ukwazi ukuthi uqhubeke umsebenzi ngoba sekunakhala amathunga angakhona amisiwe ukuthi awungayenzi umsebenzi ungayenzi umsebenzi wasekhaya lomphefumulo. Manje masekuqhubeka bayakhala into ebuhlungu-ke ngiyithandaza ukubona omkhulu ukuthi abanye abangamakhono bayaqhubeka benza umsebenzi. Kukhona nje indaba lapha emathuneni mangizwa ngomzala umuntu nomalume omfakeni engicelayo ukuthi omkhulu abangisiza basazokhuluma naye bakhulumile naye ukuthi malume indaba yasekhaya lomphefumulo iyiyo nosana ukuyiyela. Manje ngizokuthiwa uyahlehla ngicela ukuthi engahlehli ngicela noShembe ukuthi abahlanganise nonkosi nabo bonke yenzeke into yasemathuneni. Amen. Amen.
Lomfana uguqela lapha umvelo waNtuli Sibongo ey'ndaba zaseshowe isigodi uphindweni inkosi uzuza. Amen. Cha, ngumntwana nami ngincane kakhulu noguqa lapha ngesaba kodwa manje ngiguqiswa isazelo ngoba nami iyangidla lento. Sike safika sifika nomndeni waNtuli. Ufika nje wawufike ngesibonda sasiqhamuke nami. Manje-ke uma yokuthi ekhamba nawe umndeni omkhulu ugcina sekwesinda mawuyingane ukhuluma yonke into. Kwesinye isikhathi kuba sengathi usubadala inkinga njalo manje sekuthiwe. Safika-ke ney'mbuzi zabo-5 sizena abazobageza. Uthe emva kwalokho sifikile ngathi ngezwa ekhaya ngezwa sengifonela kuthiwa hayi kuvele kwasuka inkomo entabeni. Uma isuka inkomo entabeni kwangathi iyaqinyeka azongena ekhaya. Yafika athole ekhaya njengenkomo engathi ibidwe ethile. Uma behliza abatholi lutho. Emva kwalokho kwabe sekufika isibonakaliso sithi hayi imbuzi kufanele ize ngemuva khona oqala ubekufanele ehambe yodwa ehlambuluko before iqale ilethe ezinye. Yabe isiphuthunyiswa-ke leyo lenhlambuluko akudala ithe uma siphuthunyisiwe base bebuya bathi cha sesicela akubuya kunjalo bathi cha sesicela-ke manje usinikelele ngemali ngo-R5 ibani uyosinikele eJudiya. Awu ngaye buyela futhi emndenini ngamtshela wayihlanganisa imali wahamba wayonikela lezo ibani zaphela. Thema iphelile mase kubuya nje ingane encane izalo ubaba omdala encane nje ithe iphudi kade sembona abaninqwaba abagqoka iNazaretha bathe bangwaNtuli bafike baguqa lapha esangweni bethwele imbuzi emhlophe ehamba nomshumayeli. Awu ngithuka hayi nto bizongitshela ngintshela ukuthi phela ahambe ngemndenini ngoyikhuluma lodaba kungesiki. Kuphinde kufika isibonakaliso nje ngibona ngisehlane athi ngigaqe inkomo zakithi ngiyobhusa amanzi. Ngithi mase ngiyongena nazo ekhaya ngiphaphama. Leyo sibonakaliso sifike nje 3 times silandelana. Nginganaki futhi. Uthenzo ngoDisemba sengibona kuhlangene amakhetha awu4 ngenhlanhla lawo makhetha before sizobageza lapha ngenkomo ekhaya nomphefumulo. Likhona lodwa engangibonile engakagezwa uleyantu okuyona ekhaya nomphefumulo engangibonela lifushanyana elathi umgoqozo wembuzi ebheka amambuka. Sengibona lelo phakathi kwawo ayakhuluma lamakhetha wakhuluma nami mina ngizemva kwawo axoxoxwa athi amakhetha indaba lofana zoyenze njani ngoba kezwa. Kukaningi sifika kwesikhuluma nasesethumulazi ekhaya nomphefumulo akafuni ukukhuluma uthule akezwa. Lithe linyaya simthathe manje livume lelithi asimthathe avumelana nabathathe leli fishali ngibona ngingazile S4 lithi hayi ningamthathe enzelani mina lofana sengiphila ngaye ngisizakele ngene kuye manje uma nithathene sithi nami ngizofa. Lathi ngani imyeke kodwa-ke mnikezela ithuba lokugcina ukuthi akayilungiselele ukuthi kade thulele sobe lesikhathi engayikhulumi le ndaba ukuthi nasesifuna ukulaza funa ekhaya manje. Wasethi ngiyekeni ke nimbone ukuthi wenze njani uma ngabe ke engayikhulumi kungenzeki lokhu seningamthatha kodwa eke ninikele ithuba lokugcina. Ayathetha la amanye athi hayi ayavumelana namathathu yedwa lona athi asimthathe. So-ke ngize ngaleyo ndaba ngathi uma bekuNovemba nje baku-2025 bekuNovemba kungena 2025 ngani uma ngivuka lapho ngithuka kakhulu. Thema ngithuka kuDisemba ngayihamba ngayingena yonke into zathi hayi bo naku ngizofa ngifuna ubala kwakwethu naku umuntu sekukhuluma sekanje manje ngakhuluma ngahamba kwindawo wena msengibona ukuthi cha ngikaqala ngaba manje sizingane sibe novalo into emndeni uma umkhulu izoqhamba ngawe yonke uwena kwesaba. So engayikhuluma-ke nami yonke uke lapha ngizokuhlambuluka kubona-ke nokuxolisa kubo ukuthi nganganakile ngingane. Ngiyacela-ke besithi isikhathi somndeni ukuhlanganisa amakhanda uma usubuye ubona ukuthi uyabalanda singabile. Amen. Bese ngicela lapha ngiphethe isipho unesipho engiphethe kuthe nje umhlangano
kanti kuya elozane kanti kuze ehleni ngenyawo uthe uma ubuya kwathi kuya njengayizolo awu bese ngibona ukuthi awuzova ngento wena naye sibogeza bese ngithengela nje ukuyisandla ikathendani uma nguthenga ukuyisandla ikathendani kubeke nje khona emjondolweni wami ebusuku sekufika unyazi uma lifika unyazi ngihleli phansi ngiguqile phambi kwami luthi unyazi mfana wami kuloma wakho omncane oganele kwaXulu uyahlupheka kakhulu so ngicela ukungilaza leyo nsipho kade uyithenga ufuna ukumbusela yona ukuze ayisebenzise kulelo siza kuyona nami phela nganikeza unyazi yayithatha isipho elokusesifona kasweni yayithandazela lasithi awuthi ngifonele mfana wami ngitshele ukuthi isipho uzoyisebenza kanjani ngiyiphethe lo sipho ngake sayisebenza ngabanye ovalo ngesaba inkosi usenikuzweni ngiyayikhetha inkosi esehleni lamaNazaretha gama lami uLindobuhle ngokaQwabe kwaNongoma endaweni yaKwaZiphethe ngaphansi kwenkosi iNdlulamithi isile sikhona yebo nkosi bantwana bahle basezulwini angilapha ngo-April ngokuthunywa imindeni yakithi kwaQwabe ngathi mangifika lapha kathiwa lo muzi ngafike ngakwenza ngabahlambulukela ngesabatha uthe ngesonto ekuseni savuka sayawusebenza emva kokusebenza siyabuya kuzongena inkonzo kavuka nathi uthi wabumshumela uMajiya kuyahanjwa kuyosetshenzwa uze uthi lo mfula okuyosetshenzwa kuwona ubona umncane noma ungcolile manukuba ngamehlo enyama kodwa abawubona ubusuku mkhulu ngendlela eyisimangaliso ngikade ngicela abantwana abahle basezulwini ngesaba ngingane ukuthi ngiyofike ngithini kubantu abadala ekhaya nganikela ngacela ukuthi ngiyacela uNkulunkulu nezidala zakithi ihambe ikhulume zona nabantu abadala ngithole ufakazi mangiphethele ukukhuluma engithunywe khona uma ngisuka la kuphuma inkonzo kavuka nathi ngiyasondela kumshumayeli kuyosetshenzwa baba ngiyacela indlela ngoba ngizovuka kusasa ngihambe ngibuyele emsebenzini eMpumalanga athi umshumayeli inkosi ibusiso uhambe nenkosi ngase ngiphuma ngihamba uma ngifika ekhaya abantwana abahle basezulwini ngiyangena ngiyadala nengane sengizisithongwana ngiyalala mangithi ngibona abantu abaningi ngendlela eyisimangaliso egedele ekhaya bonke babheke ekhaya laba bantu imizi yalapha kithi ayikho yonke laba bantu angimazi umniki okungakanani avula umnyango nokodwa ngiphazamisa ungithuke uma ngisuka lapho ngijabulela ukuthi ngibabonile sebekhona ngiyavuka ekuseni kade nginikela ngiyakhupha ngedolobheni kwaNongoma sengiyahamba ngibuyele emva emsebenzini ngidibana nodadewethu ngiyakhuluma osekhaya emzini kamkhulu womntukazana ngiyaxoxa naye ngiyamtshela ngale ndaba esisukumele phezulu athi ibhuti ngizwile sesihlupheke kakhulu ngihamba naye masisuka lapho ngiya kumama ngolumamkhulu uMandwandwe siyakhuluma naye uthi azingane yami ngibe nesibonakaliso esisuke esingididayo ukuthi sichaze ukuthini ngithi khuluma mama uthi ebusuku ngibona abantu abaningi ngendlela eyisimangaliso uthi into ebengidida laba bantu bekunedwala phezu kwamakhanda belikhulu letshe uthi mangibuka ngaphezu kwamakhanda abakunantambo alikho letshe lapho elibambelele khona uthi ngimangale letshe abancinci abantu bephakamisa amakhanda bashayisa phezu kwaletshe abantu ababoshiwe uthi into engidida ngaphandle kwaletshe lapho eqala ngakho uthi ngibukela kuqamamana ngathi kunenkungu uthi kunomuntu ongaphandle kwami nguwe emhlophe olokhu iphumani loqwabe ngizokhipha nina lapha uthi iphumani lokugqisela imosho kakhulu uthi iphumani uthi abancenga laba bantu unabantu bayabukana babukana sengathi bayamangala abantu angathi kade badala basebeyitshenisa ofela khona la uthi yabona amadidekile babukane emehlweni uthi ngingababuka ngikwazi lo muntu ababizayo ngimbone ukuthi ubani uthi ngithema ngithi ngase ngibona indongo eyinkulu eyibiyelele ndawo uthi ngase ngibona isango uthi ngase ngiphuma ngaleli sango uthi ngithema ngiphuma ngalo uthi ngase ngibona umfula omkhulu ngendlela eyisimangaliso abantu sebegcwele phakathi bayajabula bayahalalisa bakhuza ingcwele lithizwe selahlandululwa manje ayibonkosi enkulu yamaNazaretha ayinkulu le ndaba bayingcwele sikhona-ke umndeni wakithi uhlanganile wehlanganisa iy'nkuleko ababekhulume ngazazi inhlanu kodwa namhlanje siphethe iy'nkuleko eziyisikhombisa yibonkosi siphethe nomnikelo sihamba siwumndeni ukhona kusuka phezulu kuyoshona phansi sizingane-ke thina ngapha sithunywe ngoba bayagula bonke amadolo zenyawo akuhambeki usizo lwabo basiphathisile lona o-anti bethu bafikile bakhala usizo olulusiphethe
bacelile siyacela uNkulunkulu ukuthi mase babhezile basikhumbule sithi masiphuma la kube khona umehluko ekhaya inkosi ayibusizulayo amen ukhuluma kwagumede usulaleka mhlawulingana edozini indawo engakele kanondawo inkosi engiphethe unyawo bantwana benkosi ngizela ngidunyiwe baseKharuma ngizela imbuzi nje ngizenayo abathe ngize nayo ngizobanikelela ekuthenini kade bahlale egodini sosizi ebaphuma ngiyeza-ke ngaphambili nembuzi ngiza nembuzi zakwagumede nabeke ngithumile ukuthi angizingobacele intethelo shekhe bathikokuzo zonke igodi namhlanje sengiza ngembuzi aseKharuma nabo ngoba sebekhulumile bathi mzulweni konke lokhu ekuphethe uma kukhishwa thina kule mgodi esikuyo nawe lolusizo lukuphethe lizokuphela amen ngithumele ekhaya lombekemu ngithumele okobantwana benkosi ngizakudlulise nakuthi konke lokade bekusho ngoba ngibone kuthanga abantu abaningi athi ngobabona abantu esethempelini bathi bayeza bangizi hayi babotshwa yithina ngenxa yokuthi thina simushiwe kodwa uma umuntu wenza lokhu uyabona abantu bokuhamba ngemoto nabagulayo bayokuhamba ukuthi uma ubizisho igama likashembe kodwa basile wathi lo muntu kimi bantwana benkosi uma mshaya noma efika ekhaya egula uma mshaya isikhathi sango-9 angeke konke kwenzayo yindlela endlini enkulu bonke sibe bekhona egcekeni ekhaya begulayo ingene labo sibe nesibonzo kavuka nathi sezimisebenzi kankulunkulu kwenzeka lokhu nje kuthe ngoJulayi bengilapha ebuhleni Manazaretha kuzongena umhlangano kuthe mangilele ngabona kukhamba uNyazi nobaba uMajiya ngikhathazekile kakhulu into engikhathazayo ekhaya ngibiza kakhulu ngimthaka hayi umthaka wehlule ekhaya uma-ke ngikhathazeke kanjalo uma ngifika laphani luyafika uNyazi luthi yebo uzogula wena awuguli wena awuguli Nazaretha ungagula wena ubona ushembe ukuthi njani ubona ushembe ungcole kangani ngehlaba ethiwa ngabantu ngazo zonke iy'khathi ushembe ungcole wonke umzimba ngibona ushembe ngibona ugcwele kungcola yonke indawo uyaphezulu ngenxa yethu thina abantu sikhuluma konke ukungcola esikuletha kuyena wathi ushembe-ke hamba ulinde uthandaze iNazaretha nkulu amen ngisho ukuthi abantwana benkosi yilokho ekulethamile ngesinto asondele eduze kakhulu uMajiya noMajiya wakubona lokungcola ongakubona nawe angazi wakubona kodwa akubona uMajiya akubona ngoba seduze kakhulu noshembe bantwana benkosi ngangizwisela lokho ndisengathi obaba nokhulu bethu abaseKharuma abafaseke khona le mbuzi bayifika kubathethe onke amacala bahlambuluke baphile nami ngiphile uma konke lokhu ekuzwa kwakho kusuke ukungcola kimi ngisinde ngiphile ngikangoshembe amen uNkulunkulu asemthweni phakama kwama kube kuhle kwabangcwele lo khulumayo ngizawomama esuke umfana wasithathu aphamisizwe kusithathu emthunzini inkosi engiyakhele isemanzimeleni ngokuthunywa-ke lapha ngigugele umndeni wakwaDlamini la kuzalwa khona intombi ezala umama kuthe ngoDisemba ngifike lapha mhla ka-21 ngithunywe indoda kwaDlamini ithe angiphuthume kakhulu ngibalethele imbuzi uNyazi oluzobaqoqa ngayo ey'godini zosizi lubafake lapha ekhaya emphefumulo amen nakwenza-ke lokho indaba yakho-ke yayinde kakhulu abeyikhuluma ngagcina ngiyikhulumile yangaphela nanamuhla ngizoyikha nje ngoba kuyaphuthuma imisebenzi yale ndoda yayiyenza eyayimibi eyakhala ngakho kakhulu yathi yanquma umfana wayo wayeseyinsizwa nje esehlabane empini
yasimbulala lo mfana uyibona isibindi sakhe ifuna inhliziyo yakhe yayinenhliziyo lo mfana ngendlela yenza ngayo yambulala lo mfana yayisimhlinzi sikhipha inhliziyo yomisa isiyifaka ey'ntelezini zayo yayithi uma ikhuluma leyo ndaba ikhale kakhulu ikhuluma le ndaba yathi-ke leyo ndaba uyocela uNkulunkulu uba ayithethelele lokuqala leyo eyalenza ukuthi yathatha ingane yayibulala into bayifake ithathe inhliziyo yayifaka entelezini yayisithi-ke iyocela bangithole imbuzi yokuba ngoba abantu laba yayithi mayibakula kakhulu ithi ngisebenzise kakhulu abafana abancane okuneminyaka nje omncane ngangokuthi ngikhephula umuntu bakho bese ngomisa nguqothe ngufake entelezini ngangabasebenzi abantu besifazane ngoba babuye bashintshe impilo yabo manje ngangayifuna entelezini noma ngisebenza kakhulu abesilisa ukuthi ngangisebenza kakhulu iy'ngane ngiy'kumpula lapho mase ngiy'bulele bese ngiyomisa nje ngifake entelezini yathi-ke ubongithola imbuzi mzulu yalo ukuthi uNkulunkulu ungicelele kuyena ukuthi ngicela ukuthi uNkulunkulu ababuyisele ubuntu babo laba bantu futhi bese babuyisela kubazali babo babelahleka laba bantu abemakhaya ungaziyo ukuthi izingane zishonile kanti zithathwe yini uthi-ke nendodana le naye ngoba yayisinokwayo njengoba ihlabane empini ithi nayo nganginawo nami intelezi yami engangiyibone baba ngase ngiyikhayisela nami ngangibasika abantu abafana laba ngibaphumpuna umuntu babo nabo ngiyomise ngugayi nami ngibefaka entelezini ngithi-ke namhlanje njengoba ngilana-ke ngitholele ithuba angibahlawule lokho ukuthi cha uNkulunkulu azabakhumbule kulezenzo zabo ngisemkhankasweni nje balezi imbuzi abathi angiyifune lezi ababethi ngithethe ngazo amacala nalezi ezidingela bekhala emphefumulo ngicela nabo bangifundise nje ngoba ngiyayifuna lapha ngasemakhaya ngoba sisendaweni eyikwazi ukutholakala imbuzi ngisafakele abantu bangitholele uma kuphela inyanga ngicishe uma ngabe ngiyithola nje ngizoyiletha ngoba ngathi wathi kakhulukazi ukuphuma imbuzi amakhosi ngoba amakhosi ngangiwathumba mina amakhosi ngiyinkosi ebese ngifike ngiwanquma amakhanda mase nginqumile ikhanda ngilomisa ubuchopho kwangifuna ubuchopho bayo nobuntu bayo ngomisa uthi abantu ngabathuma ngisho ingane zabo ayibazi ukwapha sebazenzela ngisho umsebenzi kodwa manje ayibasiza ukuthi balapha-ke ngabulawa yini uthi apha engihleli khona esogweni ngihleli nabo bathi wena Dlamini ngeke uze unyakaze wena Dlamini ngoba ngisho iy'ngane zethu azisibonile sabulawa ubu uthi usubathembisile njengoba uzokhipha mina nje usubathembisile ukuthi uziwanikeza imbuzi yabo ukushemba baqoqe nabo bahlambulule uma-ke wangakwenza lokho bazokushaya ubusuhla yini uwoyiphuthumisa-ke leyo mbuzi ngiyacela-ke nami uNkulunkulu ukuthi njengoba ngiyayifuna ngiyithole lezi imbuzi ngingakashawa ngoba hayi ngashawa khona ukuze ngifike ngigijima angikho-ke enkonzweni ongibiza nje kuxoxa ukuthi wenzekani inkosi kusilizwini amen. Kamalami kunomvula wakamthembu ngizalelwe amaphumulo kodwa ngokuhlala sengihlala la enkosini yamaqala Malazaretha ngicela ukuhlambulukela ingane yami ingane behlele emnyango yambama waqhamuka amabhanoyi mayiqhamuka ehlela ngahlala phansi kodwa amasosha amaningi ingathi mayekha lamasosha ekhiswa yintambo uthi lamasosha mayekha phethe ibhamu adubula amadoda indoda ndayibona yayidubula uthi lamasosha angena nje endlini akhipha abantu besifazane uma unengane nje encane uma ngentombazane kuthiwa phuma ababeka ndawonye lapha esigangeni phesha komgwaqo uthi amadoda mayiqhamuka azama ukulwa amanye uthi avela abagenze angabe sabadubulela babathi bayalwa babagenze uthi thana emva kwalokho wadubuleka ingane yakhe engalweni uthi le ngane mayidubuleka manje ikhamele entambo iphume uthi bese ngisuka la esesibekwe khona ngendlini ngithi ngothatha ublanket ngoba ingane yagodola uthi mase ngibuya nisekho abasekho bonke labo mama babekwe la ngisho amantombazane uthi sebehambile
uye ekhaya emphefumulo uthi bese ngiyaqalaza ngithi ngibona ekhaya emphefumulo selikude ekhaya emphefumulo uthi bese semazulwini lingasekho lebekwe khona uthi mangithi ngiyaqalaza ekhaya emphefumulo sengibozwe yikhethini awusaliboni isango uthi ngeke ngize uthi mangiza mina ngoba ngiyalazi ukuthi vele ngiphakamisa isandla ngifakise naleli khethi ngivule umnyango uthi ngingene bese yavaleka umnyango uthi mangifika la ngifika amadodo baba bayapheka uthi mangiqalaza amadoda namba uma wakhulile wena uthi mangabe ngiqalaza ngize kwena mavele kuvuleke iminyango ekhaya emphefumulo singene bisiyavaleka uthi amadoda asindilela wabonile la emhlabeni la ezweni ubona amadoda bengaphakathi bese maNazaretha ngizothula ukuthi siyile enkosini yakagumede uqwabe saya kuyisonto ehleni ngihamba lokhuzwayo nomshumayeli lowethu umshumayeli Majiya ngamcela ngathi umshumayeli sicela ukukulekelela sikhonzele kundaba ezithe ehleni wasikhonzela umshumayeli sathi masifika ngenkonzo yasekuseni wathi undaba ezithe ucela singene kuye size edokodweni emva kavuka nathi sangena silokhuzwayo edokodweni imini engangela abathembi masifika indaba ezithe simchazele lonke udaba esize ngalo undaba ezithe akaphika ngalutho wasilalela kuphela kunokuthi aphike eNazaretha wayeede singakwazi undaba ezithi layiteka kithi wathi ubengazi lamaqala amangaka ukuthi kudingeka ukuthi ayekhaya emphefumulo sathi masimchazela naleyo kuthiwa indoda ibonakele ingene ekhaya emphefumulo eyanquma umlungu yamhlinza yamudla wathi uyayazi leyo ndoda umndeni wayo kodwa futhi leyo ndoda leyo nyama yidanga yodwa amabutho athatha iqathe futhi efuna ukuzwa inyama yomlungu wasethi undaba ezitha kithi ngoba ukhuzwa simfikanga undaba ezitha ukhuzwa yakekho uyacela ukuthi sihambe sokhonza kukhuzwayo sicela usuku uthuma umshumayeli lowethunywe umshumayeli walekhaya wathi umshumayeli yathuma hamba ucelela labo mama ukuthi bafike indaba ezitha bamthulele ngoba ngeke ngimshiye ngoba ukhona enomela isibongo sakakhuzwayo ngeke ngimshiye umfowethu impela kufanele ngiye la ekhaya emphefumulo umshumayeli wahamba wosikhonzela indaba ezitha besike indaba ezitha ukhuzwa ngolesine wathi usuka sinika ngolesine sike eNazaretha kundaba ezitha lesisezweni lasemambedweni kamaphumulo saya indaba ezitha ukhuzwayo samfica samethulela udaba lamakhuzwayo ngoba yebemele simthulela udaba lamakhuzwayo lesihambise kuye othi wathatha uMakamqalwendele enkosazana uthi babekhula nomqalwendele noma kaMqalwendele uMahadebe bathi mabeyotheza inkuni babona imbali engamakhosazana la yekhona bathi mabeyibona lakhona ukuthi uMahadebe uyithathe eqala wayidla base behlangana bethi beyofuna umuthi wezulu enyangeni bamshaya ngezulu undaba ezitha ukwamukela uthena kaphiki lutho ubengakwazi lokho yena umntwana uze waqala usuku ukuthi usuku beseshiyile endaba ukuthi ezekhaya emphefumulo samthulela ukuthi indaba ezitha besiqale kundaba ezitha uqwabe wathi asizokuthulela bese nihlanganisa usuku lizekhaya emphefumulo wathi akukho akuphikayo yena umntwana konke masefikile lana okuthiwa akamlungisa uzokulungisa bese eNazaretha ngithunywe undaba ezitha umthembu belana inkosi yasebathenjini ngesabathedlula indaba ezitha xoxile naye wathi bahlanganile eJudiya le ndaba sayikhuluma la sahlangana singabathembu ekhaya emphefumulo ngayichaza kubathembu ukuthi siyingane kodwa leli cala sificile ukuthi uMamthembu wahlala esihlalweni senkosi wathi usheme wabhinqa ibheshu kodwa bekho abantu abadala abakhulumela indaba lo Mamthembu manicabanga kuphi ubekwephi khona inkosana yavela yathiyonile sememotela ngaqokile iyawazi lo mndeni ngathi ngiyacela inkosana idlulise undaba ezitha kuhlanganiwe eJudiya bahlangana bengamashumayeli noma bathi ngibele bancane
senza njani kade sengikhuluma-ke bathembi nami uManazaretha oyigazi lasebathenji kuthiwa kangasani ngikhulume ngomshumayeli utheni umshumayeli wasebathenjini kuphi eMsinga wathi isikhishiwe isikhishiwe i-account yaseCapitec banqumile abathembu bonke ukuthi uzothenga iy'nkomo eziwu-5 kuthenga imbuzi eziwu-5 ziyiswe uNkulunkulu kwathi umshumayeli angihlabe ngulawule la ekhaya emphefumulo ukuthi angasali noyedwa ngisho umshana wathi amadoda azobo 150 omama u100 iy'ngane u20 sekuyanikelwa bathembu ungasali noyedwa lokhuzwa lokhu umede sekuyanikelwa umnikelo wabo i-account abise-FNB sithena sikhuleke sinikele nobondaba ezithale ngakafiki ukubala uNkulunkulu kunqume ukuthi senza njani kodwa sikhale sinikele ngiyabonga uNkulunkulu abusise elizweni. Ngiyayikhetha inkosi yaseBuhleni uNoxolo wakaHlabisa embongolwane phansi kwenkosi uNtuli. Ngibe nesibonakaliso ngibona imindeni yami igezwa ithe imigezwe empuleni obumkhulu ithe imigezwa base kuqhamuka inyoka enkulu iqhamuka ihamba igijima izongcolisa laba ayingathi abagezwayo inkosi uNyasa. Emveni kwalokho le nyoka yaqhamuka ingase ngiyaphaphama okunye ufike ugogo zaluma ey'nsukwini kuzosakube uLwesine ufika uyamtshela ukuthi selokhu ahamba akaze aye ndawo ngenxa yokuthi wafakwa isichitho samakaka. Uyacela ukuthi ngizomhlambulukela ukuthi akaze aye ndawo lokhu ahamba. Ngiyacela uNkulunkulu kaShemba mkhumbule lapha khona. Okunye ngase ngibane sibonakaliso kuqoqwa izalukwazi ngayifika zisendlini mangifika zisendlini zathi angize ngizobikela abantu ukuthi kwenzakalani ekhaya emphefumulo. Ngafika ngayibikela izalukwazi ukuthi ekhaya emphefumulo ila ugezwa khona imindeni. Zathi zithi lezalukwazi angihambe ngiyobikela obaba ekhaya. Obaba abangayingena leyo. Ngase ngivuka sengishayiwe ngavuka ngivuvukele ebusweni. Sase siyafika lesalukwazi sathi angizwa singishaya kanye nekhehla ngizwa kade bangithume ekhaya emphefumulo ukuthi angihambe ngiyobikela obaba ekhaya. Ngahamba ngobabikela obaba zangitshela lezalukwazi ukuthi angibatshele ukuthi bengayi enyangeni ngoba izinyanga izinto zibona eduze kanti bona kade into yabo yonakala futhi bona noma ngabe benza lo msebenzi abayenzayo abasondele esithebeni ngenxa yokuthi bangcolile. Ngahamba-ke ngafike ngababikela obaba baqhubeka bahamba inyanga. Namanje kade benze umsebenzi manje ngoJanuwari iy'nkomo ey'ntathu enye yabaleka kuthiwa yaze yadutshulwa ingafuni ukungena ekhaya. Leyo nyama yonke yenkomo yavele yabona zabola zonke iy'nkomo zontathu. Noma ngibacela ukuthi asiqhubeke kuziwe la bafuni inyama. Sengize ngaxabana ngisho noma uma ethi angizwa ufuna ngihambe ngiye kubantu abahlolayo ngimtshele ukuthi mina ngeke ngikwazi ukuhamba abantu abahlolayo ngoba mina sengabona uShembe athi yena uzongishaya ngingane engezwa. Ngikhuluma nje sengiphelelwe ngisho nawo umsebenzi ngenxa mangabe ngiholile imali ngena kuyena ibingena kuyena uyanqaba ngisho ukunginika ngisho isente lemali athi yena
wangihambele abantu abahlolayo ngivulela izinto zami ngimtshele ngithi ngeke ngize ngikwazi ukuya lapho. Ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule le mpi engibhekene nayo. Lokhulumayo mama wamkhalazi uMamleya ngiyumlanjwane wakwamthethwa kwakhishwa inkosi engiyakhele ikwaDube nasesikhawini isigodi isemabuyeni bangcwele ebusuku bangesa bathalele eledlule ngibone ngila ekhaya emphefumulo ngigida ngokunamandla uma ngigida sigida namakhosikazi ngakulolu hlalo lolunala uma ngigida ikhonza sezulwini kwanza waseqhamuka umshukela uMajiya ngakuleli icala ehambe ethetha ekhaphuzela ezakithi mawala bese ngiyathuka ikhonza ezulu ngoba ngendlela besishaya ugidi ngayo bengize ngiqhele ngibafundile ngathi ngifundisa omama la ekhaya ukugida sigida isigekhe wayiqhamuka umshukela uMajiya eza kuthina ngase ngiyanyonya sahlala phansi ngase ngicela bomama ukuthi ahlale phansi nami umshukela uMajiya uza ngala uzosithethisa ethi bayifika ngakithi ebese khisa umoya umshukela uMajiya ethi hayi woza la ntombi bese ngibona ngiphiqela kakhulu kulabo mama ngihlehle mawala ngicasha athi cha ntombi awonile woza la ayi ngihlehle kakhulu ngicashe ngithi awushembe ngase ngathwala icala sengonile ezulwini ebese umshumayeli engidonsa ngengalo aphume nami athi qekelele angathuyanga lapha okuhlala ngakhona iy'moto ebese fika kimi ethi cha ntombi awonile kodwa ubothi bawufika la ekhaya lento yenzayo inhle kakhulu ubothi bawufika la ekhaya ebese ucela umama usibanibani nifundise naye ukugida amakhosikazi ngithi mina baba angimazi lo mama lo ebese ethi woza ngikukhombise ebese ngidonsa ngengalo engiletha kulo mama bese ngifika ngiguqa kulabo mama bebebabili uma ngiguqa kulabo mama ebese ngiyamtshela lo mama ngithi ngisuka endabeni zasempangeni umama umkhwanazi kuthiwa ngizomtshela ukuthi amakhosikazi ala khale emphefumulo akothi njalo baphuma inkonzo yantambama nisine kungasini ikasuthi kuphela ngoba idimoni liyahlulwa ukusina lingagcini ngokusina ku-14 kuphela labo mama bese bethi yes beshayane ngezandla bethi kade sasho ukuthi la ekhaya ngabe kanti akusinwa ngani bese akhuluma kanjalo bese khuluma izwi ngapha kwesandla somncele lithi izwi tshela umkhokheli la ekhaya umkhokheli la ekhaya uyawesaba amakhosikazi ukuthi uma ewatshela imithetho azohlubuka mtshele ukuthi uwumkhokheli nje kwala ekhaya angawesabi amakhosikazi ngathuka bangcwele ngoba nakugida lokho angikwazi kodwa ebengifundisa amakhosikazi ala ekhaya besina isigekhe bangcwele sisina lithi livulo ubani lelo sanga sisina sijulukile simanzi kodwa ngase ngijabula ukuthi kanti umshumayeli akazile ukuzosithethisa ngithi-ke mama umkhokheli la ekhaya kuthiwa ngikutshele gogo ukuthi ungawesaba amakhosikazi ala ekhaya wena umkhokheli wala ekhaya okunye-ke bangcwele nkosi yami ngizokusho kungabi kubi bakhozi kodwa ngelanga ngajezela kusenelisiwe ubaba engithumile izinto eziningi ngasaba ngathi nami ngisaba amakhosikazi noma ngisaba ukutshela abangcwele iqiniso ubaba wase baba uthingo lamakhosazana lukhipha ingwe lithambogqokisa nami umama umkhwanazi ingwe ngoba uyayenza imisebenzi yami engimthuma nasezulwini ebese umshumayeli wakhe nikezwe leyo ngwe leyo ebese vele mayifika kimi ejika athi ngeke ngikunike le ngwe ngoba wena ushabesaba abantu uNkulunkulu akuthuma khona ushabesaba abantu khona ezulu sengenze ngathi angiphile kahle khona noma ngathi kunjani
bagqokile kancane lokho kufakazelwa yimina uqobo anginawo ikhonzayo ngamsweni imali yokuyithenga uNkulunkulu ngiphile imali yokuthi ngawuthenga nami kodwa ngelinye ilanga ngakhohlwa u-14 wasekhanda lapha ebuhleni ngase ngikhokhoba komunye umama othumayo ngathi ngicela nginike u-14 wasenginika lo kangena sebehleni ngithe ekhaya ngilele ebusuku ngabona u-14 ungeke usuka ekhanda wakongivala amehlo ngabathe ngiyakhuphuka lapho kwababamkhulu akusakhuphukeki ikhonza ezulu ngabathe naselithi izwi abanjengawe abangeni nalo 14 lo 14 akuwona wasezulwini kwaba sekusejudiya nasejudiya kwaphinda into efanayo kancane ejudiya ubaba ulanga lamalanga lamphethe imvubu lapha nje basukuphuma ngase-ofisi lashaya kokulanthi ngapha wonke umuntu agobela uNazaretha akazelayo limgaqa ngemvubu wonke umuntu agoba uNazaretha onamafani ey'kaleni limgaqa ngemvubu lithi mina ngiyena oyitayela mina ezulwini angeni isitayela bangcwele Khonzezulu Nkosi yami ngicela ukuqinisa bonke abantu abafika la ekhaya bezoletha iy'nkuleko zey'mbuzi mhlawumbe uzoyiletha ka-5 bese kuyalunga mina kwamphalazi mhlawumbe seziwu-20 iy'mbuzi siyiletha la ekhaya kodwa akukakalungi bangcwele njengoba silapha nje sithe ubaba efika ngoDisemba enesiwe kwafika ubaba inyanga yezulu inyanga yezulu ifika kimi ayigqokile engathi ngumntwana ngisafunda eklasini uma ifika inyanga yezulu angangabonti inyanga yezulu bese bengena labo baba laba bengena bebazonikela ubaba inyanga yezulu uma bengena uma befika ubaba inyanga yezulu abayithole etafuleni uma bengayithole etafuleni ebese ngumzela labo baba ubaba ezalwane kwakuyinsiza ngihlala khona lapha eThekwini isebenza kwamakenya uma yini bevungazela bethi ubaba unjani lona uNkulunkulu onjani lona ohamba ashiya itafula uthe sakhuluma kanjalo ubaba ezala ekhuluma nami yathi khanga abangcwele inyanga yezulu la ehlombe yathi awubantu abamseningisolile lethani imbuzi eziwu-5 sezingaki bakhozi seziwu-25 imbuzi ngayihambisa abangcwele lezo mbuzi ngayigijimisa wathi ubaba ngifuna ukuthi ngene embuza lezi imbuzi eziwu-5 seyingenile ngagijima abangcwele ngahamba kodwa amen bangcwele bakhozi abahle basezulwini ngiyacela-ke nje bangishilo ngathi amacala amaningi wamkhwanazi sokuyohluleka iy'nkomo eziwu-7 bangcwele amen nakuphila nakahlaniphile swaphiwa umbenqanga ngomlomo abantwana babo abathumileyo ukuba beze khala imphefumulo bazodinda isililo bakhalele imphefumulo yabazali babo beyahamba emhlabeni iwuthukile umhlaba kambenqanga amacala nezono nemikhuba ney'thixo zabo siyacela-ke uSomandla oyingcwele unyazi lwezulu okuyena khona kulesi sizukulwane esiyimina nawe ubasize lesi sibibithwane esisikhalayo emhlabeni semithwalo yabazali bethu abesesithulela bona nawo bavume ethuneni ukulahla ukuhlehla ey'thixweni bayilahle ngoba unyazi lwezulu alihlulwa yilutho liyakwazi ukwethula imphefumulo imithwalo yiyona imphefumulo uma ingavumi akaqophisani-ke nayo ushembe uma bevuma noma beyasinda imithwalo uyakwazi ukwethula unyazi lwezulu lumbenqanga ukwenza kwenzeke mayibonge Nkosi ukwenza kwenzeke mayibonge Nkosi ngiyacela kumbenqanga unyazi lwezulu angifihle nami ngevesi nje libe linye ehlabelini sekhulu namashumi 22 122 ivesi lesibili ngicela ushembe asuse kwamqonda nokukhuluma afihle umngane bami abaqotho bayakulizwa lelo Ah
nomhlaba engxoxweni noma ey'ndabeni kade y'bhungwa abantwana lapha ekhaya ukhona ungifisele ngenyembezi udadewethu mhlawumbe nawe ukhona kuwe kodwa ithuba lokuthi ukukhuluma alivelanga lo mntwana obekhuluma okubulayo okhala ngokuthi imndeni lokhane dala imthume ihambe batshele kodwa esikhundleni sokuthi balalele bagijima baye enyangeni omajiya nasezangomeni iyadabisa indaba yalo dadewethu uthi unini useze wamphuca umholo wakho uhlala kunina sicela ushembe ukwenza kwenzeke lawo bantwana abanjengalo dadewethu kungaba usibanibani ngaba unozibanibani sicela ushembe aze abakhumbule ngisho benikela ngo-R2 lo R2 uphenduke inkomo ekuzobe ebekufanele zinikele lo mndeni abethunywa kuyena lo mntwana ukuthi akuhlanganiswe inkomo zisemacala okutholayo lodadewethu noma ngabe 10 noma u-R2 uphenduke inkomo wathethe lamacala ngoba labo othunywa kona banempetha bezwa abafuna ukulalela hleze bahlelwi ababevesi bewusongela umndeni ababevesi bengayifuni into enhle emndenini kodwa ushembe sicela ukuthi lawo mali onikela ngawo yena ushembe ababuthe bonke ethuneni umhlana kubanzi nalabo abahleli kulabo abangezwa ababuthe ushembe azoba ikhala emphefumulo abesebenza lokho okulungileyo okwaziwa ushembe. Amen. Amen. Kunomthandazo la ka-242 isikabelelo. Lesi sikabelelo siyize ngoba sasikabelela so kodwa sisaxoxa indaba azikho ihlabelelo idwetshwe ushembe la esingawona umthandazo. Ma usilalisisa kahle ihlabelelo ucela uzongifundela sona lasifunde ivesi lesibili. Ivesi lesibili 242 ihlabelelo ivesi lesibili 242 ihlabelelo ivesi lesibili nomngane umshumane uMikhalisuli asifunde lethu umpompo mbani uthuma sizwa lithi asifunde bese uyasetshisa wena usilalisise kahle. Yehla moya oyingcwele, yehla moya oyingcwele, ngena wena kithi, ngena wena kithi, usebenze kubo bonke, usebenze kubo bonke masongenile kithi lokho okuthandwa nguwe, lokho okuthandwa nguwe. Ngiyabonga lapha ekhaya emphefumulo akukho esinako. Mangibhekele incwadi yesibhalo sabafana baka-Israyeli ngithi abaseKorinte wesibili 3:4 noma 4:3 abaseKorinte wesibili ngena kubo bonke usebenze lokho okuthandwa nguwe. La ekhaya emphefumulo akukho khona, asinalutho, asazi lutho, sohlezi singazi lutho, asifisi ukwazi lutho. Munye kuphela owaziyo, unyazi wezulu. Amen. Noma nanga uvumo amen kodwa uyisiminya lokuthi umuntu owaziyo unyazi wezulu. Njengoba senivuma ngamandla nivumela laba bantu abahamba bempika uNkulunkulu namhlanje bafuna ingane ezobavumela wena awufuni ukuvula umlomo. Ngesikhathi ubavumela uNkulunkulu uyababona ejuleni kwethuna abese bayelulisana ukuthi bantu abami seniyezwa namhlanje noma senizwa phezu kwey'ngane zenu kodwa seniyezwa ukuthi mina ukwenza kwenzeke, imina umkhulu weziboshwa. Akukho-ke sinako thina uyena kuphela owaziyo ukuthi uma kukhulunywa ngalo okuyena owabulala umlungu emsheshezela ukuthi akadliwa abantu, uyena owaziyo ukuthi ushembe ukhishwa kanjani inyama yomuntu eyomlungu egazini labantu abamdlayo la ekhaya emphefumulo. Mawuza umlando wabantu bakagumele kade kwaze kwakhishwa isinqumo uNkulunkulu phambili wathi njalo bohlezi beletha inkomo. Into yasendulo kodwa kuzwakala ungani ushembe usebonile unyazi wezulu ukuthi abantu abangibagijima beze kimi nezithixo zawo namacala abo beze kimi emzini engcwele ebuhleni bokuphakama kanti sezulwini lapha alikho icala elithethwe ezulwini ngoba icala lenziwe emhlabeni ngakho konke kuthethwe emhlabeni. Ingakho umthandazo abafana bakaJakobe baze bawuloba phansi
ngumvangeli uMateyu uthi okuboshiwe emhlabeni kofike kuboshwe ezulwini kodwa okukhululayo emhlabeni kofike kukhululwe ezulwini necala lenziwe emhlabeni alenziwe ezulwini nabathakathi abekho ngaphesheya kwethuna balanganene kwethuna ingakho libavimba ithuna bangadluli ethuneni ingakho nezono zabo bengadluli nazo bebuya bezenganeno yabona bona njengoba bela ethuneni basheshe ukufika kithi bese besiqamba amanga abangalivumi izwi kaShembe bathi semasangweni singeniseni ingoba bona vele banganene kwethuna abadlulile ethuneni baseduze nathi ukuhletha nje kabili kathathu baphumule ngaphezulu kwethuna bese befika kithi thina esinganene esiphilayo undaba incwadi abaseKorinte besibili sahluko sesithathu endimeni ka4 ithemba elinjalo sinalo kuThixo ngaye uKristu ithemba njalo sinalo uShembe ngalo unyazi lwezulu Amen. angisho sinamandla asisho sinamandla ukuqamba into ngokwethu akukho singakwenza okungathi uvela kithina uvela kuthina la ekhaya emphefumulo kodwa amandla ethu avela kuThixo ivela kuShembe unyazi lwezulu mayibonke Nkosi akukho thina esikwaziyo la ekhaya emphefumulo kunamasango nje kuphela simemeza isonto akukho kungathiwa kuvela kithi qanjwa oMajiya qanjwa osibani bani kodwa thina ithemba lethu sinalo esanikezwa ukuthi unyazi lapha 2017 wathi bantu abantu senguvulile umuzi ngizobabutha bonke mase nibadinga niwathola ekhaya emphefumulo nithatha imiyalo neyibizo neyinkambiso bese bakhulule basemakhaya nibagcinela amasiko obungcwele benkolo yalelizwe mayibonke Nkosi akukho okunye sinako ungathemba niki ithemba ezolithola kuphula la eNazaretha kuhlolwa akuhambi inyanga nezangoma ithixo lezo zasemhlabeni zoMajiya la unye kuphela okhulumayo ukwenza kwenzeka unyazi lwezulu likhuluma ngezwi malithi khokho wakho owayenza isifungo nenyoka namhlanje siyakhipha eswini senyoka uyaphuma qhange mayibonke Nkosi ubakhuluma izwi ukhona umama wakhuluma wathi ngolunye usuku lapha ngaphesheya lapha khona imoto wabona la emkhosini kuphuma inyoka enkulu uthi laselithi izwi mntanami nangu ukhokho wenu olihluphayo uza neyikhwama sesiyamkhipha eswini senyoka uthi le nyoka igebisa ikhanda yasinyakazisa ikhanda waphuma njengenhlaka wadice phansi wathi nangu wagonya inyoka wenza isifungo nenyoka mayesefika inyoka yamgwinya sekuphela iy'nsuku zakhe athi wena wenza isifungo nami khona umntwana ekhuluma ethi ubona unyazi lwezulu lihlambulula abantu basephuma inyoka yaphazamisa sengathi uNkulunkulu anganipha amandla nina kade nikhuluma kanjalo nimtholele lo muntu ngoba kuyacaca ukuthi bakhona ogedle kuthiwa ogedle nomobana ngazokhu ehlelele obani bayabazi bona labo bantu babizwa ngani babizwa labantu asebenzima kakhulu kuthiwa yini osibunyamakesi nani nogedla nayonke asebewokhokhovu asebekwazi ukukhuluma nabantu abanezandla eziwu6 kodwa kuthiwa abantu mhlawumbe babekhona kithi babekhona kini mase uShembe ukuthi imndeni basalela lapha ngobenza isifungo nolusifa mase bebona inzalo yonke isiphuthele ekhaya emphefumulo bese begijima bafuna ukunqamula bavimba impumelelo abanikelelwe-ke nabo mayibonke Nkosi phela bambathwa omubi emhlabeni indoda eyaqoshwa ezulwini yabathenga ngesiliva negolide nawe mNazaretha nawe mntwana wase-Afrika ungayifuni impilo esheshayo leyo kuthwala nayo mpilo izokukhwinqa mase usethuneni bese ubuze ohlupha iy'ngane ufuna iy'ngane zakho zikuphathele nemithwalo lo mntwana ukhulume ngezwa inhliziyo yami idabuka ngezwa ukhala inhliziyo yami lo mntwana uphokophelele kodwa udlala abantu bakubo uma esezedlalwa ngisho unina isikhathi esihle intandanethu uma kodwa unina uma usulahla nawunyoko usuke sekuphela amathemba ubanikelele ntombi uthi Nkosi ngene enhliziyweni kamama ngoba umama wakho wena uzodilisa le mithangala yabantu bakini abakuvimbayo uthi Nkosi ngicela lelo thongo elihleli enhliziyweni kamama ulikhamisele ngezulu ulikhamisele ngalo mpula Shembe
ulithembise Nkosi yamakhosi ukuthi nalo liyogezwa mhlambe wena unikelela abantu bakini nje dadewethu angazi ukuthi utheni mhlambe ujabulela abantu bakini nje idlozi lakwanyoko unyoko ngekho isibungweni sakini selivuke isikwele ngakho sekudayisa mengabe leli dlozi likhuthalele noma leli lithumayo lapho wayihlo kanti wena unyoka kasinanga bokayihlo wobona ukuthi iphi khona komalume ingakho imbatha ngisho unyoko ekulahle abantu besimame abayilahli ingane zamadodakazi ingane imizi yamadoda namhlanje ugcwele bafana nje emakhaya iy'ngane zodadewethu kodwa ezabafana la ziyaxosha ukuthi hambani nikonyoko kodwa lezi ezizala odadewethu ezizalwa olekeleke nopule zona ziyagonwa lapha ekhaya ziyathandwa wena-ke dadewethu owaziyo ukuthi umama wakho uphelele ekhaya uma kungenjalo libhekeke lifile qhamama uma wakho ekulahla ukuthi hhayi kusuke isikwele sabantu ukuthi uzakhuthalele ekwakubo nje engani unina asimkhiphanga ukuthi ayogana lapha kubo usefuneni ukuhlakula kubo ungabakhohlwa-ke nabakonyokolume uma ngempela uphethe konyokolume nami nawe ungalimi indima kakhulu yakini ubashiye ngemuva bakomalume wakho ubuthi obuhle buhamba kanjani ngapili mawuhlakula kini noma umuntu uzalelwe emdoleni emshadweni ungabakhohlwa abakonyokolume ngoba hleze konyokolume bakho omalume bakho baboshwe amathonga akomalume wakho ayehosikhotheni ayenza imikhuba ababopha baboko imbuqumbuqu wena uzalele ekhaya kini kodwa uhlangothi lakomalume wakho liyaphila phosa nakomalume wakho mayibonkosi ngiyabonga umshumane oqalile ukuthi usenze wayisho vele ungilalele indaba yakho ukuthi wena mshumayeli wahlule ukuyiphosa nje kundaba ezitha ziphose nawe uqhube nawe imbuzi nami ngiyaphosa ngizwilele egcineni uthe ucabanga ukuphosa lapho aphosa utshani babhekile bathume wena njengoba bekuthumile nje bayazi ukuthi iy'ngane zabo zigcwele inkunkuma indlela yabo igcwele isihlabathi ingakho bethume wena ungumshana ukuthi hamba wokhela isibani nangu umthandazo kade siwuthandaza manje uthi abaqotho bakulizwa izilabo angezwe ngibeqotho ngilizwe izilabo ngilizwe ngiphaphapha abaqotho bakulizwa leli lizwi labo ukukhanya kwanele isibani munye kuphela umuntu osikipha ngesikhathi uphakamisa isandla lokho lezophakamisa isandla abantwana babantu bethi ngayikhetha inkosi asebuhleni unyazi ushembe ukhipha isibani sasezulwini akunike ngesikhathi ekunikeza ubhaqa lasezulwini unyakaza yonke inginginyi wethonga ephethe wena abakomalume bathi engaliboni uNkulunkulu lapha emhlabeni niyayibona isana udumazile zangaphumela ekhaya mhlawumbe basho ugogo usakwazi zalunyoko ingani ugogo umntwana azaphuma ayogana owethu lo mntwana abakubo kababa kuyabangiswana uqale ukubangwa ngosuku lokuqala befuna unyazi phela unyazi luyisibani mayibonkosi uyena umkhululi mayibonkosi uyena mkhululi wezibosho mase ukhethiwe-ke wena azi ukuthi awukhethelanga awukhethelanga wena uhlangothi olodwa ukhethele nabakomalume kanyoko nabakomalume kayihlo lonke uchungechunge lolimo oluyingcwele angibhekele lo ncwadi ngithi incwadi kaJobe 8:8 ekhuluma ngalelo chungechunge engikhuluma ngalo umshumane kaBhombela siyamcelela sengathi uNkulunkulu ubasebuhleni bamaNazaretha angathambisa inhliziyo inkosi yasemdubuzeni ile yafika kaningi baba uqinisile futhi khona ngisho inkonzo zayo ikhuluma lapha ekhaya sengathi uNkulunkulu angathambisa siyezobingelela amakhosi inkosi yami ukuthi cha noma uhlele ehlaleni sobukhosi ubowazi ukuthi umuntu udabuka ngemoya emini abaka-Adamu nakuka-Eva abakonyokolume abakokayihle nakwakanyoko basuke manje bese bebheka phambili umuntu abheke phambili angabe safuna ukuphosa kanti banazo zonke izinto fane ngabe uphosa kuboyihle akhose komalume wakhe nami nginobhaco njalo nami komalume wami nje ngaya ngathunywa umqalo wendlela ngayithola inkosi yesizwe ngangayazi inkosi yesizwe sakamemela ngayithola insizwa nje eseyijaha nje impela isencane iyinkosi yakomalume wakho komalume myezwa nkosi yami yangilalela yangathi wena mfana ngikwazi wena
wahlanganisa umndeni wasukunya wenza ney'nkomo zokuqala ezokuqala kwaba zaba ishagalolunye zihamba ney'nkomo embili waphinde ezesibili futhi kwaba 10 siyahlakula wavuma kodwa manje kunenkinga ekhona lithi ngiyamangala kogamba umsuthu kalanga wamemela ukuthi abasukume babekele uNkulunkulu mase kufanele manje kuwele izibuko lokuthi umndeni uhlanganisele ukuthi ulungise izindlu bese beyakhululwa umbhenqanga sebeyikhaya sebengabantu saze sangisho malibeni mangifika enkosini inyanga unyazi lwezulu ithi inkosi yamakhosi isizwe sakomalume wami amakhosi amaningi angcwatshele eKevin ngala moya ngala kobhulwa kunendle yamaroma lapha yokuqala abantu maqala nje kuzothunda umuntu omnyama ayisiyakhiwa le ndle yamaroma lapha moya ngala kodonebrook eKevin isikole esikhulu sombuso wamaRomani yila phethe khona inkosi yakithi yakomalume bami ebukhosini kamemela manje inkosi yamakhosi ngiyacela shembe kuthiwa kunamakhosi amabili angcwatshele khona uthi unyazi lwezulu awuphuthuma manje ukhulume nomalume wakho bazosicindezela isizwe bazomcindezela ngoba amaroma ayavuka ebusuku enza imikhuba yakubo njengoba nani nemikhuba-ke aphambanisa iy'phambano phezu kwamalibo oyihlo omkhulu abamba manje iy'nhloko sithi isiZulu ngakithi ezweni lakithi emankondweni uma ufuna ukubamba iy'hlabuso bobamba inkosi yayo unongeke kunjalo nasezweni lakithi libunile ngoba amakhosi angcwatshele ebukhosini bamaRoma amaroma enza yonke imikhuba phezu uthi phuthuma kuleli inkosi nambele lakhe lithi baba nkosi amakhosi angene ukuthi zokuhambe mhlabele ngithi inkosi bavuse bonke abangcwatshwe la bavuse bonke inkosi babambeleni emakhosini noma ukuthi babona bakithi abavuke inkosi beze ekhala emphefumulo basusele insila namakhubalo abelumbi abasigqilazile safika emalibeni wamenyezwa amakhosi aphela amatshe amahle amakhosi ezwe lakithi akamemela afaka ama-tombstone amahle ayacwebezela isizwe sakomalume sijabela ukuthi hayi ungcwatshwe lapha ugadoba sahamba nonyazi lwezulu basivulela sawalala isililo-ke esinaso nabakomalume wami bakhona indaba manje yonakala undaba ezinta manje uyaxegezela usekhona nomntwana uyaxegezela manje akakwazi kuzoqiwa kanjani le nto okhala ngayo nawe mnewethu banako bonke kodwa manje uyaxegezela ngiyacela emakhosini akithi nami ngiyamangala njengoba nje kumamangala abanye abantu abasukume amakhosi akithi uthulekile sekuzowavuka endlini yakwethu la kuzala khona umama wavuka amakhehla omathamahla nontethe ibona sebavela odlozi bavela umzala wami ukuthi lungisa wena indlu esongena kuyo mase siphumile ekhaya emphefumulo manje akwanele kufanele ngabe indaba ikhuluma lapha ebukhosini kunzima nakithi ukuthi singagijima sibatshele sifisa lo ukuthi ushembe aqedise nenkosi yakithi ngayitshela ngathi indaba ezitha lungisa komalume wakhe kahadebe obhungane musu ukugijima uqede kilungisa uyashindizela sinenkinga enzima siyambongela nomntwana othi inkosi yakaqwaba ivumele phezulu sengathi ingavumela phezulu ngeqiniso uma ibonga inkosi ningabisaya kolalela abanye abantu abangani yeza nkosi nkosi mina ngedwa abazali bethu laba abayizikhulu phambi kwethu nabakuzalayo bathi awayikho le yanto ushembe wathi wageza amasosha uthi umthandazo wesibili abafowethu
amakhosi lawa avumile awakithi nawakini sengathi uNkulunkulu angavali indlebe zabangani babo ababafowabo. Angithi vele la eNazaretha asinabo abangani nabafowethu. Sengathi angavali babongadidisana. Lo mntwana wakho wakhuza wade khuluma ngathi afika pheze kushintshile. Sengathi uNkulunkulu angawafukhula amakhosi akithi. Ngoba nathi sithembele ukuthi amakhosi ezizwe zasemakithi angahambathi ngomhlophe ayobukela kuwo amakhosi ahamba nomvenqana angasileli ngemumva. Amen. Kodwa into ebuhlungu uba usenza sibona amakhosi akhuthele lawa ayembatheli ngomhlophe. Enza ngamandla futhi ezusisa kahle. Siyawacelela wakithi asephethe isibani sasezulwini. Asekhethi utahola abaningi lo mthandazi usho uthi sifundelela abathunywe uhola abaningi namakhosi athunyiwe utahola imindeni asemakubo ahole ngisho isizwe awangasileli ngemumva. Kodwa siyacela ntombi akuzwa abantu ukhuluma sengathi uNkulunkulu akuphi inhlanhla nawe uma uthandaza noma uthola ngisho isende uthi ishumi unikele inkosi sicela ngabithi esiqhamayo ngoba gcina sesikama igcine bezithi wasikhiphime senkulunkulu. Ezulwini wangena nabantu bephethe ikwama zokula bephethe inyoka. Kwenazo iqhubo ngena emzini engcwele emasangweni zombili emasangweni. Bangena nabantu abanje ezulwini. Ngani ushenga upupha ile emthandazeni okuvuka ukuthi inkosi busisa umsebenzi wezandla zakhe. Wayesebona ushenga ukuthi asizwe wakhe ikhala emphefumulo. Wathi abantu abami ngizobuthela khona bonke. Khona umama wasukuma la simamani samkhumbula othi ngesikhathi uNkulunkulu ebhikhiza amadokodo bembhikishela uMajiya. Bethi ushembe wenzani kulana madokodo ethu kanti lo mama uzombulela ebusuku ambulela unyazo lezulu ithi ngawadiliza wonke la madokodo. Uthi ngesikhathi wadiliza amadokodo kwaphuma wena wabona amaphuma imfabusi phansi noma uphuma emnyondo uthi kwaphuma ukuthi pulutu bese ushembe abakhombe ngomlilo baqoqele lapha esangweni izandla akhipha amabhasi shemba ngene la abahola ushemba balethe kale emphefumulo abantu abafela emzini oyingcwele nabalethe emzini oyingcwele nethixo. Uthi abanye babegugushe imithwalo besuke emzini oyingcwele labo abafela khona nemindeni yethu yafela khona. Nalesi ikhuba esilethe emzini oyingcwele iphethe ilwane nemkhovu nezifungo zeinyoka bawungena nazo uNkulunkulu. Wethatha ushemba lethe emfuleni wakhe ikhala emphefumulo mayibongosi. Wena ufakazi nami ngufakazi ukuthi umuntu akangena ekhaya mayiphethe ishozi namashwa nezici nayo uye emfuleni ayogezwa. Ungathi kusuka umuntu ayogeza impilo kade semalibeni bese zayehla insizwa ziye emfuleni ziyohlamba zibuye zikhuphukele ekhaya. Abanjani abangena nensile ekhaya ezulwini. Babona uNkulunkulu sesiyambukela. Bekumnandi ekhelani kodwa into ephuma emlonyeni uNkulunkulu azange bemnandi balisi ukuthi leli zulu belibhekiswe kimi. Belibhekiswe ubani obona uMajiya. Akekho umuntu ongayimbathili ingubo emhlophe ohuntu lapho ongathakathi ushenge bamsaba kabi kodwa ithini uMajiya esithi masimbuka simkale sithi umuntu washo yena wathi nicabanga ukuthi umuntu nibona unyama ukufana kusho unyaka atshela ba la ngeke etshela uhluntu wangaphandle itshela uMajiya lo sembuka wafana ubona abona ukuthi umuntu ngoba ehamba njengaye egqoka njengaye. Kanti uMajiya uhleli abakhumbula abenza ifungo nabanomzana emanzini. Namhlanje ethi naMaNazaretha uzwi iNazaretha lithi hayi uNkulunkulu uyalekelela ngisahamba ngisaya empophomeni. Ukhona yini ushembe empophomeni? Empophomeni phela seyizibeni. Ubani ohlala izibeni? Hayi ushembe somtholo olwandle. Ushembe kuphela othi mayithandela ngesiqu sakhe angena olwandle akhuze yonke into. Abesenza umsebenzi wakhe hayi Majiya. Ushembe mayibhabhalize ezibeni yena mayithumela umfundisi uthumela umfundisi. Lo mfundisi uhamba nezwi kaShembe ukhudluke yonke into. Manje wena othi uyogeza empuleni uyogeza uMajiya wanezanga izwi kaShembe. Uthola ubani lapho? Uyahudula ukhokho wakho wenza isifungo nomnumzana wasemanzini uhudulela khona. Ushembe wesakha ikhala emphefumulo abantu abangozansi bamuleze nethemba sizobadiliza lo mthwalo. Ushembe uyabadiliza la ikhala emphefumulo ikhwama nethixo nalezo inyoko uyayigcoboza ushembe neyilwane ezazenziwa okhokho bethu betha abafana.
athi umnumzane ezeli iqhoko seyinsizwa aphinde futhi akhanda abafana lezi ngane ayikhipha ezimbe ukhaleni lakhe asayifuni sefuna lezi ey'fakwa amehlo emkhovu ney'lwane mayesefa lezi ilwane fike zimbophe ngale zidoza wena lezi ngane zakubhedela maziziqhubela inkomo ziyise kuNkulunkulu wena ungasebenzeli unyazi wena usebenze naNkulunkulu wakhombula uzifa hambe izinkomo mihla namazolo kodwa lifike zingathi shu aphakathi ushembe inkosi ibusize futhi usesibophile kushembe thina sizukulwane samanje ngoba ulakhe ikhala emphefumulweni phambi kwethu saliphika futhi thina somajiya uthi umpula wami labantu abami engizothetha ngamacala ngoba ukumpula ongathetha wageza imphefumulo angibhekele ongakini ukuthi usunjani umpula ngakini uthi uvuka kusenje nazi iyona omajiya nazi zangoma uhlatshwe inkomo uhlatshwe imbuzi ney'nkukhu khona la uyahlinzwa phambi inani khona la kulo mpula wangakini kanti umpula ngesizulu akazi isizulu esijulile mina ngisazi babethi nomoya amanzi lawa okuyiwona ageza insila yabantu namhlanje impula ingcolile usungamthatha leyo nyazi manje emzini yakhe ayogeza abantu mela vuma uzofika amakhandlela abovu nakuhlaza ney'phambane yonke nobhushu babhekise phansi uthi wazi yabona ukubhekise phansi ubhushu uzoqotha yonke into ufake ney'nhloko zey'nkulumo zibise kanje wathi sifuna nje kuphuphe yonke into wakheka umpula ushembe ongathi lo muntu womoya ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi yedwa wazisi ke singene namakhosazana siyolanda umsebenzi kaNkulunkulu asiboni lutho abanenhlanhla ababonayo ukuthi lo muzi wakhe waba namawodi ayinqwaba ahlukene ukugula kwabantu inhlobonhlobo zabantu abanye bathi ubheke phezulu uzopheka abanye bathi ungangomasho lo muzi thina siwa ngamehlo ukubona futhi asiwafuni umuntu onamehlo okubona ugcine esephikisa uNkulunkulu asiwafuni nendlela yokuzwa sinayo asiyifuni uhle kona esiyithuthuthu sikuqe ngamadolo sithi shembe nabo abakhala Nkosi izulu nomhlaba bathi Nkosi bazobe beqhuba iy'nkomo beyilethe kuwe kodwa umpulu wakile Nkosi yamakhosi ushembe uthatha imphefumulo ayiletha la abantu abamusa ukweqa umpulu kaNkulunkulu bayinkulunkulu insipho yokugeza umuntu ungagijima uyibeke endlini umuntu eyogeza empuleni ingani insipho fanele wehle nayo empuleni ufike uyiguquze ngayo isalele khona insila bese uyakhuphuka abantu bathi babe namandla bathi dumele iy'nkomo bazise enkulunkulu bese nalo uhride labantu bakuba bathukana ngehlamba abanye omama baphakamisa idwaba babevesi beloya ngayo ledumisela noyamuza uphele nya uza nazo lezi zinto kanti ushembe wami ikhala emphefumulo yayikhala emphefumulo badiliza ithixo ushembe abese bafaka ikhala emphefumulo abese baguqula insila angene ey'nhliziyweni zemphefumulo yabo ayisuse lento ngoba igaqele ey'nhliziyweni zayo imikhuba yabo yasesirogweni mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi siyaxolisa abantwana beNkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha asithethi kodwa siphana amandla mayibonga Nkosi siphana amandla umuntu uma umpha amandla uyamnyakazisa sukuma yeke ukulala lento ifana nokuthi athi umuntu mangisethempelini hayi mina nje Nkosi yami angizwani nokukabalasa angifuni ukuthiwa yindoda enjani lophuma isithunzi uyokwenza ekhaya kilo hayi la emzini kaNkulunkulu la nje makuthiwa khuluma uze babuze abantu bakini basekujuleni kwethuna babude bafuna ukuza ukuthi akhulume ngani yethu namhlanje esihlambulukela phambi kwabantu benqanga mayibonga Nkosi manje into bakucela isivumo sebantu sigodle phela u-amen usho ukuvuma mayibonga Nkosi abakini bavuma ngawe ngoba bangene nawe bangangeni beleze ekhanda lakho awungibaleli beleze ekhanda lakho bese ubaleza mpoyini lo hamba nawo baleza dadweni lo hamba nayo bantwana bahle basezulwini bantwana bangamenzi wezulu nomhlaba kunabantwana babantu akade bafika belethe inkomo lapha ekhaya emphefumulo balelisise kahle abantu lapha ekhaya-ke asinalo uvalo yonke into ekhulunywa ngothanda ungayiqopha futhi ungayiqophi ngokufihla hhayi ngoba kuyicala qophe uhlelula yakho ngoba akubona kwethu kwabazali bethu hleze mhlawumbe ufuna ukuhlala phansi nozalo lizwe kodwa labafana nje babone ngathuka kabuli usuku babuye bayifake nangento kuma-social media lento
iqeshana ulalela utshela umndeni mhlawumbe ngenzeka ukuthi ufana nami uyidliwa ukwazi ukukhuluma uyathanda ukuthi ube nomndeni mawuzela ekhaya emphefumulo ngiyafisa ukudlulisa lokho abantu bangifonela mihla namazolo ngiyacela ngiyacabanga ukuthi abakhona abantu lo muntu unenhliziyo ebukhulu ngimfonele kahle ngathi phathani kodwa ngibona imbuzi ngibona yonke into ngiyaqala ngifuna cha ngitshele mina phathwani ngokuqala into ebalulekile uma uqala ukufika lapha ekhaya kufuneka isiqu sakho nenhliziyo yakho ephelele mayibonge Nkosi isiqu sakho nenhliziyo yakho ephelele uzolalela qha le mndeni ekuthumile makuthuma ngempela lizokupha indlela sezulwini ingene ukuthi khakhe ube nothando bese uyaphuma uyohlala phansi nozalo nina basekuthini ngiphuma ezweni lasemaqadini emzini kaNkulunkulu onyazi lwezulu ekuthiwa ikhala emphefumulo hayi kuye ngezwe indaba ukuthi hawu kanti ushengulanda abantu abafe impilo zasemandulo abadliwa amamalasi ney'ngqanga namankentane lesi silwane kuthiwa inkentane esidle siyisilwane kabuhlungu sifane sikhebhule isisu sibambe ithumbu ishone naleli twi lelinye lithi twi lokho kobethu babedliwa kanjani emandulo ey'mpini zasemandulo lokho sibona sibantu bayizise engapheli avuke phela umoya womuntu wakeni athi mntanami ngadatshulwa inkentane bengishiya ngidindilizile izalukwazi nazo asho wayidindilizile ngoba kufuneka nje umbungu bese umuntu kazane izalukwazi zasemandulo liphumele izwi laNkulunkulu uMajeya wathi indaba ezitha isihlalo sakho siyanyakaza besicabanga ukuthi sisiqinise kufuneka umbungu engane amashulu engane uzwile lesi zabadlamini abikhuluma sicela ukuthi-ke omakomulo wazala bonke abaney'ngane babizwe baxejule ngenhlenhla faka inhlenhla axejule athathe isidumbu silizele lapho kuthiwa ngudlamanqa ngoba kufunakala lo ihlwile nombungu kuyoqinisa isihlalo sandaba ezitha amakhosi athwele kanzima ingakho siwakhalela ukuthi sengathi uNkulunkulu angawaphutha phangisa angalibali Nkosi yami angalibali Nkosi yami ayakhala amakhosi emathuneni bakwethu bahlele ey'hlaleni ey'vutha umlilo bahlele ey'hlaleni ey'ngahlambulukile mayefika la eNazaretha siwacelela isibili ukuthi ungabi mnandi ugqontula amagrebhisi awakhumbule ukuthi ahlele ey'hlaleni zey'zukulwana ufunde phalakithi Jobe 8:8 akhumbule ukuthi ahlele ey'hlaleni zey'zukulwane akuqalanga ukuthi bayinkosi akazi okhokho bokuqala abawumphengo wesibongo sabo ukuthi bathi uma behlala babhila ngani mhlawumbe babhila kwabulawa inkosikazi akwazi ukuthi uhluphe endaweni kwabulawa bathatha izinqa zawo zagaya zaqotha zafakwa zenziwa insizi kwaphila ngasihlahla khona azoba yishinga njalo enkosikazi wendawo akekho umuntu owaziyo imikhuba miningi yenziwe abantu babenefilosofi yamanga yoqili uthathi ingakho ushembethe emayifika bathi bantu amakhambi nawo sengiyawasona wayeke besaphatha umuntu ngesandla senamo nizikhonzi wayesho ngoba uNkulunkulu ayazi ukuthi amakhambi ayedaliwe ngokwemvelo azoguqula nyangwe uthatha iboza hlanganisa namafutha eselesele aselona iboza sekuwumuthi uthatha imbozisi ogogo abazihaqasisayo namafetho omkuhlaza hlanganisa namafutha empene sekuphumana kubese yenyoka sekuphumana phumuthi wathi ushembuyekeni bantu abantu awu namhlanje kusho thini esigcotshiwe abangaphezu kwethu hayi ushembu uyalekelela ikhambi leli kwakuyikhamba selona isikhambi seliqalekisa uNkulunkulu ngoba sesaliguqula salinyanga igama elithi inyanga igama elithi inyanga lisho ukwakha ukhanda into nabo bazoba inyanga nje babekhanda amakhambi kuthiwa inyanga zamakhambi babeguqula ikhambi lalimvelo lenze onengadalelanga lona yazi ukuthi uma uthe yiboza leli hlanganisa uphuze uzophuza ngekholo ukuthi iboza lisekhona amafutha empene mase ufilele kade umimilida amafutha empene kaqhamu eselesele usoyaphi uzodlula ethuneni akwazi ukudlula ziyamalelwane kunemafutha azo koza siphelele akwazi usise ezulwini lamaselesele lo qhamu lofezela ngoba amafutha ekadliwa uMajeya wayethalaza uMajeya sihamba nabantu abageleza egazini lethu abagcwele ukungcola uNkulunkulu wayengadaliwe ukuthi umuntu uyolashwa amafutha esilwane amanga lawo
uNkulunkulu wayedala ukuthi uthatha iqabunga wakadala namaqabunga uNkulunkulu kodwa ngoba amaqabunga sesawanyanga wazi kwathiwa sekhona inyanga zamakhambi egcine ezinye zazo kuthiwa ziyagoma zigoma ngamanyanga ngamakhambi wasekuvela igama kwathiwa ugoma ibizo isenzo mase kufanele lowo muntu-ke owenzayo abizwe ngebizo lakho ukuthi isangoma sagoma ogoma abantu ngayonke imikhuba akukho konke lokho ezulwini ngeke ngiwucele u-amen ngoba ngithinta indaba esiyithandayo okhufukhuphu noshuntushuntu omajile undaba Ncwadi kaJobe 8:8 khumbula izizukulwane ake ubuzisise izizukulwaneni saphambili izizukulwane sakhokho bakho lesohlelo esihlalweni sazo saphambili uqinise ufunisise koyise babo uzafundi phezu kwabo lapha phambili uqinisise bazofuna koyise baso ngoba thina singabayizolo nje khokho leyo mphungayo umuntu wayizolo akadlulile nje ethuneni kasazi lutho ngoba insukwana zethu zisithunzi emhlabeni abakadluli ngisho emhlabeni bona abayukufundisa yini udayadluleke lapho esebuya ulambile phela azoguludela kumuntu noma aguludele enganeni agulugudele esilwaneni nize nisho lithi azona isilwane lezi umuntu nangu umuntu akadlulile ethuneni abantu bayizole baseyisithunzi nje emhlabeni awuqale lapho thina singabayizole qala lapho baba selahlile thina singabayizolo nje kasazi lutho labantu ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyisithunzi baseyuyithuzi la emhlabeni bona bayokufundisa phezulu uma ubuza koyise bawo labasendula bayokufundisa into lolukhulu khona ekhaya noma lesihlalo esixigayo ohleli sona bese betshela udwe mntanami lesi sihlalo saqalwa umphengi waso wafa abantu bawakhipha amazwi ezenzeni zabo bayabashisa lento baboshiwe ethuneni amagceba ayahluma kungekho echaphozini na wahlala ukhululeke ngesihlalo ohleli sona wena incema iyamila lapho kungekho manzi na uphakade okuhle uma ithongo lakho noma nezihlalo ohleli kuzo zidinga isimilo nami yabonga baba amen mina nawe ake sifuneka aswela amakhosi nawe funa kwenu yokufana nami umuntu kazana nje funa kwenu nakima khona abakini uzothetha amacala njani sebekhona abantu asebeke bafika esikhathi phambili bezothetha amacala ekhaya emphefumulo imvamisa abantu nje kusukela ngonyaka odlule ngoJanuwari February bayacelela kubantu ukuthi balalisise kahle ngonyaka odlule kusukela ngoJanuwari February uma kungekho ukuqhamukayo emndenini elelo thuna umhlaba bebalisa ukuthi abantu abamlethele inkomo engako kodwa kuthola ukuthi nokuthi uma kungaveli labo ababuthane phela bewumndeni zinhla zonke ngicela ukuqophe lokho ababuthane bewumndeni bese bekhetha indlu ayothi uNkulunkulu mayese bakhulula sebagezile ekhaya emphefumulo sebefanele bakhulule bayikhaya bese bephumela kuyo ngoba njengoba nizindlu ngezindlu nigcwele umhlaba wonke asikwazi uNkulunkulu mayikhipha ithongo ekhaya emphefumulo bese nime ngigwaqeni njalo mina ngindla sekuthini sengiyekhaya mina ngindla senyakatha asentshonalanga anikwazi kwendlela ngoba phela labantu sebeyisigubhu sesibongo sebamadlela ndawonye abasafuni ukuhlukana kalula sebeyathanda nifanele baphume bawuphumela emzini owodwa ozokhethwa yimina mayibonkosi amadoda awavuma wenza mabephume ekhaya emphefumulo ngosuku uNkulunkulu abakhulula ngalo fanele baphume baye kuleyo muzi eniwukhethile nini ukuthi mabephume ekhaya emphefumulo bawuphumela kulo muzi ngoba kunemicimbi efanele yenziwe kunamasiko namazibuko efanele yenziwe efanele bawawele ngesikhathi bengena kulelo gceke sonke isigubhu sesibongo sakithi nina-ke nizokhetha makuyinkosi kuyacaca ukuthi bawuphumele esigodlweni senkosi bephume ekhaya emphefumulo bazoya konkosi siyofika isikhathi lapho uma sekudluliwe yonke imicimbi eyenziwayo bese kuhlelelwe ezinye iy'nsuku noma enye inyanga noma
omunye unyaka lapho kuzothiwa khona sesicela ukwahlukanisa ngezindlu mayibonkosi ngoba abantu sebebalanda konkosi mina ngiyisendela sibanibani ngizocela okhokho bami sibasazi sobatshengisa umuzi wabo sibakhele hayi ukuthi ngibahlukanisa ngoba sekuxatshwele ingoba kufanele bayobona izinto zabo abahlabene ngazo ukuthi ngazala indodana azala indodana azala umzukulu namhlanje umzukulu wandisile umuzi wethu kodwa nasi isiqonga sesibongo yiso lezi ushemba azobe sikhipha nezizukulwane zakhe Itu sudah sekali kumpuli izukulwane lokuze izizukulwane zaphambili ushembuthini empoleni yakhe ngobade khunda umshumayeli bongani uJehova manazaretha kanye nani nezizukulwane akasho ukuthi nesizukulwane ushilo ukuthi nesizukulwane nezizukulwane iningi le plural ubuningi lo nezizukulwane uphinde vale evesini lesibili ufanele ukubongwa amanazaretha nezizukulwane ivesi lokugcina ithi bongani manazaretha nezizukulwane uphinde kathathu uThixo upelesela into eyodwa manje wena mawuzokhuluma ngendlu kakhokho wakho indla kwenu uthini ngalezi zizukulwane ukhokho wakho wayizala ingane izolo nje ukhokho wakho uyazi bakhona abantu abawokhokho la ethempelini nokhokhokazi bakhona akekho umuntu okhokho la nabo nangu ukhokho nabo ake ngithi-ke kodwa umthumane bani biyela ndaba zitha ake ngithi-ke ndaba zitha awubanga naye ehlahla ukubona uNkulunkulu noma umoyeni uNkulunkulu umbatha isikhumba senu wena ubhizi wena uphakamisa ikhanda zemizi yamadoda makuphelisa abantu wahamba uwisa imizi yamadoda udlala ngamakhosikazi abantu wakhafula wabize ngey'ntelezi bese uyawamosha mawufa iy'ngane zakho emva konyaka bese zithi ziyakhumbula zenza umcebo idini elikhulu kakhokho siyambuyisa lo mcimbi muhle yalo lisiphozi wena ngathi uwisa imizi yamadoda wena awuhlambulukile manje ingane zakho mezikwenzela hhayi besenza umsebenzi omkhulu okugcina kwakhokho ushiye umuntu ade kulala imizi yamadoda elala nabafazi babantu ushiye umuntu akesikhumbula izizukulwane zasendulo sikuze kubonakala ukhokho lokuthi uze abe yinungu nje lokuyisa imizi yamadoda ungenwe ubani oyithatha kubani ubani yalokunakala mayibonkosi labo-ke kusukela ngoJanuwari February March labo bantu abadala baqale basukumeke manje bakhethe indlu mase bekhethile bese bakha nazi izindlu phela abantu abakhishwa abantu basezulwini manje akusezona iy'buzi ushembe ubenzile balunga bahle bayatobezela babumbile badala kabusha benza abantu ney'ngane zaphuphuma nezachitha zenziwe iy'ntelezi zenziwe imkhovu zenziwe yonke into nabathwetshule nabathunji njengoba balandile bakhipha amakhubane abagezwa benza abantu sebehleli ngononina uyihlo uhleli ehlangothini uhleli esigabeni sakhe umkhulu ukhokho wezizukulwane zokuqala kuze kofika izizukulwane sakhokho wezizukulwane zasemandulo okuyena owaqala ukuphambukisa abantu kunomthandazo othi ngaphambuka endleleni ngangena egcekeni wafaka iy'lwana wafaka abakhongi imkhovu wenza yonke into kade ekhulunywa ngayo lo kade ekhulunywa ngayo mzulitheni ekhuluma ngayo uhlala wayehwebhule imizi yabafana abancane ehlephule yonke isitho sangezandla ngoba nje efuna ukwenza iy'ntelezi ayiqotha ayifake emcengezini uhlanganise namakhubane kwenziwe amakhubane mhlawumbe ocebise okhokho bethu mhlawumbe okhokho bethu esithina babecelise ngomkhumisa abawunikezwe uyilokhokho kade ekhulunywa ngayo kaDlamini ubedayisa phela nokhokho kufanele ukuthi usetshetheke lapho angithi imizi yobaba le nami ngiyazi umkhulu wayesho wayenza phambi kwami efaka abafana akekho umuntu ayabuza ubuza abafana bahlanganisele ujabulisa ukuthi bamnyama banensizwa ungazi ukuthi baphuma ey'nqeni phela baba njalo umbala wawo phela ngabona lokho omkhulu kuba brawunyanyana nje bhitshiwe kanti amafutha abantu amafutha ey'ngane bese kuthiwa akafake amakudumizulu umkhulu wayefaka amakudumizulu wayengaboni umkhulu wamayini 104 kodwa uma wadumizula ngazo yathatha abamehlo kubona wayefika kore ngezimbobo ibuye kusasa ngiyobuka ngithi umkhulu ngoba kaboni izulu kade dume ebusuku kodwa uphume wahlalisa phansi washaya amashiya lawa ngey'taputaphu ezimnyama
futhi bayangixaka labantu mase befuna ukwenza lento avele bakhetha uNkulunkulu ashaya isiphambano futhi isiphambano sikaNkulunkulu nje kulethi Jesu nasekhaya uyazi mama kuzoqinisa umuzi chaya isiphambano nomuntu ocupha umuntu ushaya isiphambano uthe icupha becela uNkulunkulu engathi angawela la konke kuthembela ukuthi uNkulunkulu azokwenza kodwa kwakuyimkhuba umkhulu angokora lapha mangibuka umkhulu ngempela uyifake la kule mbobo iyabonakala isize yaba nenjwayelo le mbobo kanti usho uhole izo lezitaphapo lezitaphe zafake namafutha elwandle amkola akona induku zikaMkhulu zazi inhlanu ezakini uyazazi nawe zingaba awazi le imizi ifile okhokho bethu baphambi kwendleleni bangena ehlazweni okhokho bokuqala babehamba nomvenqane eqeda ukudabula izulu nomhlaba bahamba kahle abalandela bangena umoya kaLucifer babulala imizi yokhokho bethu bangabe sangena okhokho bethu emizini yabo lokwafa lokho akunakekile nokwadesha umnewethu abantu bamkahle abanye bamkahle-ke basalandela ingcebo yaleyakhokho wenza isifungo inkinga-ke uma wabona uNkulunkulu kanti ekhaya nikhuphaniswe ngicejiswe ilezi zinto enjalo vele kushabalala ngoba kusuke sengene ongcwele ayisafunakali lento kungcono uqala impilo entsha yemvelo mayibonga Nkosi uphile ngemvelo imvelo ukuthi uma ufaka ikhozo lombili phansi ekhabathini iqhume lithele ikhwephu ukudla okudlayo ilimo zimile kahle imfuyo imile kahle uma uhweba uhwebe kahle impilo leyo impilo yemvelo engcwele leyahleze etho ngayo uHlembe bayibuzisa uthi abahwebayo Nkosi akwande ilento akwande umnikelo ilento isivuno sabo abalimayo bakwande okungcwele akukho kunye awazi umuzi uHlembe thina Nkosi amakhothe abesethi nabahamba bayogqirha baqhiqhe kahle cha uyazi lento ibavimbile abantu ethuneni labo-ke asebeke bayiletha iy'mbuzi abahambeke bayohlangana bewuzana ilapho phela kuzohlaluka khona ukuthi usuku uNkulunkulu uyaninika lokuthi nibakhulule lapho nizobona khona hayi ukuthi abantu bangifonele zokuthi ukutshela ukubuza umuntu uma eseyingenisile imbuzi uhlala isikhathi esingakanani ukuthi abalande angazi phela nami uHlembe wazi mhlawumbe kuselokhokho bakini abathi thina sishiwo ukudunyiswa banqwakhe bayizinsika zomuzi wena sowufakile impahla ukuze ubone uzwe amanzi ngobhoko ubone ukuthi sekulungile ethuneni seniyaqala ngilungisa izindlu ey'ntathu uma kwabantu nje abafokozane njengathi izindlu ey'ntathu ekajamengweni ondlunkulu uhlangane namakhosikazi alapha ekhaya namadodakazi asezele bese kuzoba ilawo ley'ntombi bese kuba indlu engasenhle lo kuthiwa izindlu zokhothama iqhukwana elihlala amakhosi alapha ekhaya nabanumzane balapha ekhaya lezo zindlu zibalulekile ukuthi zibe khona bese abantu bacele ukuthi sicela nisiphe iy'ntondolo zokuhlangabeza uma niphuma ekhaya emphefumulo kanye nenkabi yabo ezoba isithembe mase kubona lezi zinto zikhona zimkolonile bese nizokhulekela usuku lokuthi bakhululwe ilapho ozoqaba khona amafindo ukuthi sebeyafuna yini ngoba sebefuna bazoninika njengoba enikela bona phela hayi ukuthi kutshelwa wena uyanikela nokusuzwile Nkosi ngicela umcelele kubo phela bala ekhaya emphefumulo sezabanikela iy'nkomo ney'mbuzi sicela bahlangane basiphe amandla sikwazi ukubheka umuzi bazophumela kuwo sikwazi ukuthola lezi mpahla sikwazi ukwakha lezi ndlu ilapho bazoveza khona usebelindele ukukhululwa bayekhaya njengalaba kade bekhuluma leyansizwa yakabani etha umndeni wakho ukuthi usucela ukukhululwa manje uma ucela ukukhululwa phela umndeni awunipha amandla okokuqala nivumelane nibheke umuzi enizobakhiphela kubo bese nakha lezi zindlu bese nicupha ngalezi iy'nkomo bese beseyokhuleka kuNkulunkulu Nkosi umndeni wasekuthini Nkosi ucela ukukhululele isizukulwane sakubo wayifaka inkomo kusukela ngonyaka odlule hayi umuntu ofaka iy'nkomo 3 months back usethi usezobalanda kanti kuyathwalwa yini lolu chungechunge labantu beyizukulwane ngey'zukulwane iy'gidi ngey'gidi ezinye zize namacala okuhlukana abanye babe nenkani abanye babe ngamashinga njengoba wazi nawe ukuthi bamashinga bakini majile uHlembe yabathumbulula abanye babeke ey'gcawini abuye abashinti namakhanda akhulu awubheka abanye abantu abuye
Asibekezeleni phela sesubonile umpula kaNkulunkulu mayiwo Nkosi. Amen. Uyakwazi ukucela khona bela uthi ngiyacela naku kunokhulu ekhaya, naku kunokhulu ekhaya. Kodwa abantu bayanxusa ukuthi uma sebeqalile ukungenisa inkomo bezothetha amacala, ababathi hamu ukwenza imicimbi phela. Ingani uSheku sawolanda labo abantu ababengafunga, ababenganako, abangazebenzeli lutho. Basebandulo batiyana nalabantu abenzela imicimbi. Nalabo abenza imicimbi babulawa yibona abanye babo. Bethi niyaseqa nizelana nodwa. Ababathi hamu abantu ukwenza umcimbi. Ngaphandle kwabantu abadla inkomo zabantu. Ezokuchaza mina. Ngicela uNkulunkulu wasebuhleni angivumele ngime la. Soyichaza nalezi mbuzi mina. Ngicela uNkulunkulu angivumele sime la inkosi ibusise lezo indlebe ezihlaniphile izwile. Amen. Ngicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesicabelelo. Sekhulu namashumi amabili nane 124 umshumayelo nezwe livulelekile. Socela ukuthi asihole ngaso lesicabelelo. 124 isicabelelo emva kwaso umshumayeli emva komthandazo umshumayeli unene uzobe sesicelile sibusisa inkosi busa uguqa abangcwele. Amen. Umshumayelo nezwe livulelekile.